Nganza kwethu sinibingelele siphinde sinamukele. This is Durban Network. I am your host uSabela Mfokandabase. Usual suspect next to me uSikelela Mfoka Mahaya. Ngani yakwethu asikubingelele. Ngiyabingelela nami ngiyabingelela. Obani laba badla ubukhosi baka Mahaya? Mfowethu indaba endala leyo kodwa enkulu ngoba indaba izolo nje kade sila eBlue Lagoon Mahaya nje bephelele izolo. Bephelele uMahaya. Sayidinga indaba leyo nto ngoba siphekwayo ukuthi no khona umhlaba owalimala eshowe okumele ubuye. So udaba vele luseyithebeni ngoba luphezulu iMaritzburg yalwazi. Sikhuluma ngodaba esilicabangelayo. So isikhathi sokuthi sibuyiswe ngokwethu njengoba nomkhwanathi sibona nabo bethi banomhlaba nobani bethi banomhlaba why not thina singabuyelwa. Kodwa ke udaba la ngelinye ilanga lo siyabonga nje Butwa. Ngiyakubona uzigqoke zonke la ANC ngiyayibona SACP ngiyayibona izolo yazi sike sa attend Mahaya ilokhunja gathering ye May Day kahle kahle. Safike sathola lapha ukuthi SACP engathi ifuna ukucontesta yodwa lapha kuma local elections ngoNovember. Siyazi ke sonke ukuthi upresident useshilo official ukuthi ama elections are going to be held on November. Iziphi izathu ezibanga ukuthi iSACP iye kuma polls ihamba yodwa? Wena ngokwakho umbono kuloko ubona kanjani? Izathu isimple mfethu leyo nto ikutshela ukuthi the leadership that has been deployed by abantu ukuthi yosimela somewhere ayiwenza umsebenzi ekuthunyiwe ithunywa abantu phansi okuyi community ngoba siyayazi SACP ukuthi i-communist party therefore i-arise from i-society so abantu sebe fed up ngiyinqumo ethatha uhulumeni phezulu ebemelwe izinhlangano bebethi bayayithemba so i-SACP ithi kwakade kwasekuqaleni kwakuyithina siyi-SACP ebesivele sinesikole ama-political ayine political party ayine political organization thina safika nalethi iparty sibe siyiparty thina ngithi somphakathi so safika ne-political what party so ithina besikade sifundisa wonke lamaqembu more especially leliphethe ku ANC ithina safika nento okuthiwa i-ideology ANC ayina ideology yayi organization therefore abantu bayadideka ke ukuthi ubani omkhulu omunye nomunye ama leaders eANC wonke ngisho bona obaba oMandela obani ukuze babe yilezi zinto abayizona baqeqeshelwe ukuthi ba lead ngisho upresident okhona uRamaphosa is arising from uNumsa obani bano ideology yani yeSACP so awukwazi ukuthi SACP ingathi bona konakala kuyiyona official guideline eideology iphinde futhi isonge izandla ku wrong lokho Mahaya uyiqala kahle impela ngifuna sizume in ukuthi over the years ni nombimbi neANC as iSACP izini ezirong yipi lento eniyibone ingahambi kahle up to a point whereby you say we want to stand alone on the polls? No eqinisweni nje to cut matters short thina SACP akazi SACP noma ngiyila ngikhona njengamanje kwi podcast I won't say ngithi khona umuntu ongideployile although ngiyimember from iSub-region kodwa akekho today othe ngideploy kodwa iqiniso lithi kuyi-initiative kanoma ubani initiative kanoma ubani oyi-activist to go and give abantu i-ideology kuyiyona correct nokumele bayiphile njenge-ambassador yani yabantu ngoba thina siyi-SACP siphila lempilo yokuba ama-ambassador ukuthi sihambe siyo-executor noma siyo-advocate amalungelo ani oluntu therefore kusimple ukusho kumina ukuthi no the time u-ANC wona qobo esi-alliance naye ethatha istand sokudlelana ne-DA edabuka kwi-National Party bethi bazogavena together ne-National Party sithi siyaconsulta nawo as-ignore u-ANC yikona ke okwenze lento leyo ukuthi no man sibone kubalekile no sesiyaquita from i-ideology sesibuyela back kulaba abantu no leyo nto futhi ratha i-raise ama-concern serious ukuthi hayibo singaya kanjani laba bantu kanti thina siyokana kade sifandwe obani
ngoba laba besifanda wala long so it raise ama important question to say no asikwazi ukuvele sisarende kulaba bantu sibazi ngokwepolitical scale beyi-enemy yethu kodwa sithina sivuke kusasa sesilala nabo sesizwa ngabo akwazi ngisho eParliament thina sesivotela abantu ababanominateayo bona akaze kwenzeka lo ukulahleka kwenu as a SACP if I'm not making a mistake mesikhuluma nge-SACP sikhuluma ngamakomanisi exactly the ANC has been long championing indaba ye-capitalism for which we could see reflecting from uhulumeni obusayo even noma ubuka amafanda zabo ubuka istructure sabo ukuthi it's people who are aiming to enrich themselves for which when we speak of communism sikhuluma ngokukhula kwabantu together beowner umnotho ngesikhathi esilinganayo to me it comes as a shock ukuthi it's only now you guys are realizing ukuthi ANC are stepping out of into enavumelene ngazo ekubeni uma singabuka i-role ye-communism i-ANC kade ayilahla i-ANC has never championed abantu in particular i-ANC have been dominating with tenderpreneurs abantu who are aiming to enrich themselves kungani lokhu nikubona manje noma mhlawumbe yilesikhathi la senibona ukuthi some of you are not the part of the piece of the cake that you've been eating all along? No. Mina ngizoba differ from that perspective because in reality sekutheni ngeke ngize ngiignore as if ANC ayikazi iyenze okright ngoba nakho sesithi kuma polls asambe different ways bese ngithi ANC yayikade vele useless ayikazi be useless ANC if ANC was useless ngaba unayi podcast wena because i-podcast idominate beyiphetho SABC phetho bani ngisho izitori zakudala wayiphoqwa SABC National Party ukuthi mayibuye izigovern umuntu oyedwa ukuze zi-offerishe indaba ngokuthanda kwabo ngemandate yabo izolo ade ngifunda manje social media enye intatheli lapha nangaze bekuphi isho ukuthi no i-narrative esinayo okuphakela umthakathi isho ithi i-narrative esinayo SABC uyasi-offerisha uyelo sitshelayo asikhulume opinion abantu ngokubuka kwakho bayalingana yini ukuthi ngifuna sikhulume very deep with communism exactly asibuka iChina right now eChina bancane abantu abahluphekayo because they are practicing communism for which you stand for communism you are a communist party so to me I don't understand ngifuna ukunderstand uma ufavor iANC ungaliboni iphutha leANC ekubeni ama guidelines e-communism you don't serve them because numbimbi nabantu who are serving the purpose of capitalism. No. Let's be honest. You know this thing, yama superstitious and whatever. Lezinto zokuexaggerate ufunda kakhulu ama newspaper. Inkinga izokwenza nawe ungayenzi into ufuna ukuyisho. Uyabona ANC has been serving this country excellent. ANC ungabuza noma ubani yona party. I-ANC yona ebuyele back yazo enroll indaba yoma i-National Democratic Revolution everyday support isuka kuphi i-National Democratic Revolution NTR so ku SACP ideology ye SACP sayifaka i-accept i-ANC lento ANC mina ngakutshela yona ihambisana nokuphatha ko-president ikuthi mubo president njengamanje ophethe ubudlelwane bakho uqina umgogodla wakho kumela u-exercise amalungelo nokuwamela amalungelo abantu ungakanani you understand siyakhumbula bekuphethe umsholozi isikhathi kamsholozi reflect lapho ngishabelungu bake bamtoyizela umsholozi yes irandi lapho liperforma kahle mawubuka ngoba upetrol awu-8 iliter isinkwa besiyimalini isinkwa ngalosikhathi from umsholozi eshiyile iyimalini isinkwa malini upetrol but uyababona belungu emgwaqeni we don't see them ngizama ukuthi kuwena hayi ukuthi uANC uke wafa uANC uke wayibamba lento ye-ideology lokho uma uzokhumbula othisha
babeholo 8,000 4,000 othisha bedlela imizi benga afford ngisho ukwenzana but kwafika umsholozi ngalesikhathi lesa oBlains Mando ba save memorandum umsholozi yanyuka banika ibasic salary namhlanje baphila kahle onesi baphila kahle sekukhona izinto abawazi ukuzenza bayimele kwaku government njalo ophethwe yini lo yona ANC ikhona iSACP hayi ukuthi konke bakwenze but njengamanje sekuwesa abekho guided vele iSACP ayikaze yaba ipolitical party yathi yona izogovern uhulumeni weANC ANC organization yona its own alliance neSACP thina siba offerisha ilento le guidance in terms of ideology and also si execute lasibona khona ba lekhala siba advise but asikaze sathi sothathela ikhundla iANC kube yithina o minister beANC bonke senze ukuthi nokuthi kodwa sibonile manje ukuthi no man ngisho ilungelo labantu lokuvota emawadini liyalimala abantu sebaya impose sekuvele kubekwa umuntu ngenkani kuthi iANC ithathe siphi isinqumo iBEC noma ini yeANC iregion noma national noma iprovincial into ke leyo SACP ngeke siyimele leyo ngoba sesigcina sesilidwa umuntu othola ukuthi uyazi ngikutshela iqiniso lithi bonke abantu uma emakhanseli nje wabheka wonke umuntu wakwaba yiphoyisa umuntu ambheka ubuya kamasipala uma ukuthi nje wena uhaba waba uthisha uma ukuthi ubuya kwenye indawo hayi uthatha nje umuntu ongafanishini kumele ugovernor ilabantu noma umbona lo muntu uthi ayikho into ezanayo sayibamba lento ukuthi no man si lose trust from emphakathini futhi abantu bethu bahlupheka more laba abantu baba ne arrogance eyikhundla ebese beyahluleka ukofferisha yini iservice delivery true la ngiphuma khona mina umlazi station uma ungamlazi station uphethe uboxer uphethe ibhusha uphethe ini kodwa indlela iyageleza emgwaqweni ngalibona njani omunye upheka inhloko khona la omunye wenza yini sithenga khona la amakhansela khona amakhansela kule ndawo engikhuluma ngayo mina amawada ayinxanxathela ayihlanganyela nje elinye lingaphesha elinye ngabe umgwaqo kuphela abanye bathi indawo kabani nangaleko wena nje bayadayisa usubway nangapha bayadayisa ngapha umukhama esayidini lezwe libanzi ngapha erank ngonyama rank so ukhuluma ngani ubani onga affected nabantu abasuka phezulu ngonyameni abazogibela idefa ku affecta ngisho ikhansela la leko BP so kodwa abantu bafuna ukuyipoliticize ukuthi ubani ophathiswe ilanga ngoba seyisikhathi ama election it's not about that it's about umkhandlu ukuthi wenzani umkhandlu ngoba umain road nale yandawo engaphansi kwemarket yani idevelopment yani yelokishi so wenzani umkhandlu makulimala amabhizinisi abantu mabedla amagciwane kwenzakalana so iSACP mizo stand thina iSACP we've been there long time thina we've been there ngendlela yokuthi mnganami mina uyami wade oku 78 engibuya kona emlazi iloko athi inhlo angikho emseni wekhansela kodwa mina sengikwazi ngedwa ngaya idloko ngaya uvusa isikole idloko ngaya ngedwa umgaga ngaya ngedwa ovuku zakhe ngaseka ama primary akhona yavuka education yema ngenyaka uSACP yobenza lokho bengakwenzi njengo ANC none of the member of the ANC ongeza kimi uthi wafika wangisupporta kwi program ebengiyenza namhlanje ivuku zakhe ithola 100% in 3 years ngingenelela ivuku zakhe ilokhu nganathola 90 something 96% or 90 ba ilokhu ngani umgaga ngingedwa as uSACP because uSACP ideology uthi each and individual of society unelungelo lokusukuma uyo practice activist uyolwela abantu bala ehlaleni ohlala khona ikunika license ngaphandle kwalento yakho epolitical party ukuthi kumele ngiqale ku structure stile ngiyo reporter ngiyofuna ibudget kuba mina ngifuna ibudget mina ngisho president uya account lapho mina sizokuzwa nje mahaya mhlawumbe kwi-commitment yakho nezinto osozenzile but mhlawumbe umbuzo uzobuya based ekutheni when you speak about amakomanisi yini umsebenzi wamakomanisi sokhuluma uBlade Nzimande was a part of uhulumeni okade ekhona minister ku higher education that would then say within ama meeting amakhulu we-NEC of the ANC ube nezwi lapho kodwa mangabe sithi siyabuka ama state-owned enterprises, we speak of Eskom, we speak, there's different airways, and afe phambili kwakhe, for which with my understanding, the main role of amakomanis ukupreserve ama SOEs, ama state-owned enterprise, so that yonke into eziningi zikwazi ukugcina uhulumeni inzuzo eningi ibe ngakuhulumeni, so that amandla e-private sector
azokwehla so that they cannot exploit people. But labantu abayi SACP South Africa bathe besetafuleni beyimbimbi ne-African National Congress kwawama state-owned enterprise. Do you still guys understand what is the role of being a communist? Okay. Angibuyele la angifuni ukungena kwi-role of being a communist because sengiyichazile ukuthi is to being an activist and we watched our if usakumbimbi ne-ANC okay. That means you don't understand the role of communism. No wena musa ukuba ne-hatred no-ANC usucabanga ukuthi u-SACP na uzoba na very same uzobhaya same sympathy. You cannot do that. U-SACP ukuthi si-alliance akusho ukuthi su-ANC. We are in alliance, sine history, sine reality ukuthi why kwakwenza futhi nawe ongavuma kuyona. Ngoba ngisho ukuthi ANC was established 1910 ukulwela amalungelo abantu abamnyama futhi yaphathwa abantu abamnyama. So njengo SACP sifika thina la kwakuukuthi nathi senze njani sijoyina inhlangano esiyibona kuyiyona elwelayo futhi ise exile icindezeliwe yona kuphela inhlangano yayinama members ayejahwa ebulawa enikuyigwebo zentamo. Bonke obhashini mahlanga obani siyakwazi lokho ngesibalekele lokho bese sithi namhlanje ngoba nakho sibona kune weakest link sekuwe yonke into cha phela kuyona i-load shedding ANC. Azothi makuyi load shedding namhlanje kubuyi load shedding bese kuthiwa hey lo Eskom yasidakela. Cha ngeke senziwe load shedding. ANC kudala abakhona wemfethu ngikutshela mina ngisho education thina sasifunda yazi mina ngangifunda mina emakhaya enkandla mina kutshela enkungumate esikoleni ngihamba ngeenyawo ngisuka la ngiyemhlathuze ngihamba ngeenyawo ngiyofunda. Well, we national party ayiphethe lapho government. Ngifunda i-national party, ngifunda ushenge akaphumuli abanye baba sifunda ngomuntu oyedwa. Sithi Mandela wenzani uyashinga umsulwaneni wenzani emakhaya inhlangano iyodwa sasiyazi ukuthi iyona inhlangano ekhona okwakuyi IFP ngaleso sikhathi inkandla Freedom Party uyakhumbula emaklasini sifunda ubuntu bodwa sifunda ini but ngifuna ukutshela into eyodwa umusi uya higher education sasidwebo amupa sifunda amupa sifunda amadiya olocust sifunda ini lifika iphepha lika national ukuthi uthisha uyasidakela uthisha usethi iphepha lingaziwa umhlaba wonke but ANC wafika nalento yama secular wafika nento ye professionalism wathi othisha abaqashwa ngama diploma nama degree mina I'm a victim of uhulumeni wakudala ngoba ngangifundisa uthisha wayengifundisa mina kwa standard 8 9 10 naye waye no standard 6 kodwa fundisa u8 9 10 cathi kuzophumani kumina that reject of poor education from its back then system yayikhona leso sikhathi ayifike nalo uhulumeni ANC yesizama ukuthi yakhumbimbi nayo kwi-DA yayicindezela abantu abafundisa ama-amupa namhlanje sesifunda ngokwe reality economy sino maritime school la esifike no ANC sino Anthony Lambert School of Excellence kompangeni sinezikole lapha ezifundisa ama excellent schools afike no government kabani uphethe mu government asisukhuluma sithi ngathi blind asiboni ebese sithatha lezi inhlangano esiyipromotayo noma sicabanga ukuthi zingcono bese sikhomba ukuthi ngani nani mina ngeke ngiqamba manga ngiyena iSACP mina enamanga noma ihamba ngefaction ifaction lento yama faction angijoyina ama faction mina ngi-SACP ngo ethi ANC mayibheda ngithi uyabheda comrade ngoba mina ngizogaya yathengisa ama SOEs phambili kwenahlula yini kuyitshela ukuthi iyabheda. Let me tell you something into ka government uSACP akayona dominant member lapha kwiparliament ngangibalela nje obungibalela uBrains man awungibalele babe u20 abakhona lapha eparliament ngibalele 50 umbimbi lichaza cha ngibalele 50 alliance alliance ubudlelwane siyadlelana nabo kodwa akusho ukuthi sakuvumela lokho thina akusho ukuthi namanje sisavuma ukuthi uANC kwi-police conference ye-ANC SACP is always there. Yes. So that means labo banayo i-role uma ngabe how many percentage engakanani lapha even though I cannot confirm the percentage but for a mere fact ukuthi they are in the very same table. ANC urana kanjani nge-democratic role noma urana kanjani ANC khuluma nge-majority role noma khuluma nge-minority no majority rules ngizama ukuthi ngakho ngithe ipercentage kuzoba baleka ukuthi ubuka ipercentage qala ebese ubuka influence ukuthi thina noma singakhona singaba nayo iphi influence but you would have akusho ukuthi savuma as SACP you would have come out and say thina sasifisa ukuthi kwenzeke kanje but sashawa i-majority rules. Yabona ukuthi ngoba ngizile la futhi angizile
ngokwesihlalo seSACP noma ngokuthi ngihambe ngawolanda umculo weSACP akuke SACP la engage khona noANC makurong but njenge alliance ayikwazi ukuya public yethu sifike sangavumelana lana ngoba nina nizocosha kwabe indaba ayikwazi kwenze njalo kumele ihold discipline high moral high discipline i-stance se-ANC noba no-SACP bobabili mabehlangene ukuthi let's support one another and also sibe discipline noma ngathiwa sidifa kodwa ngaboni umuntu wangaphandle ukuthi khona la sidifa khona akukwazi namhlanje kuvuka umapayile namhlanje sethi ucela no akuyona inkinga amapayile njengoba bemnamelisha bethu mapayile i-resolution eyathathwa yi-SACP not even in that election the one is the second election manje i-SACP nga-initiatanga into bekuzongena i-third election yathi i-SACP no kwasekudlula ikhawe ey'ntathu but still asizwakali bazama ukuthi sivumelana nawo ukuthi khona izinto ebezenziwa u-ANC singazivumi kodwa ngenxa ye-discipline and moral of support sigcine singaphansi ngoba senzela ukugcina ini ubudlelwano but siyabona lo budlelwano sizama ukugcina namanje ukuthi no akubona lo sokunyathela ngeenyawo sesiwodomet iqiniso lithi akekho umuntu ongachuza uANC of SACP engumhlali ngoba uSACP abahlali si execute amali se advocate amalungelo abahlali umuntu angamana iyeke organization ahambe no SACP umezazi ukuthi yena kahle hle ithini umeyazi lento ye ideology kodwa umuntu ongayazi ideology umuzwa kahle ethi ngihamba no ANC mina ngihamba ne IFP ngihamba no MK uyayizonto isho thina njengamanje ngikutshela thina sibanjwe ile alliance ephansi okwamanje ne discipline ukuthi singahambi nanoma nayiphi party but uSACP do know ukuthi ujoin noma ba all parties anelungelo lokujoin uSACP ngabe iIFP ngabe iDA ngabe yini not DA but ayikho into enziwa uSACP angezwa that's a thing ayikho into ephatheka enziwa uSACP ukumbimbi nabantu akade bephethe for 30 years akakwazanga ukuthi asave ama state owned enterprise for which they primarily role of the Communist Party is to save ama state owned enterprise wadedela ngisabuya futhi ngiza kuwena ngithe mina kuwena SACP asiyiboni ngoliya ngisabuya safuna ukuyibona ngiyakuzwa mina uthi wena uSACP akakwazanga ngiyibuzile kuwena athi una percentage of ngakanani to change i-majority rule in parliament SACP in parliament nabantu abangakanani because zonke lezi zinto ivotele eparliament ubukhona isikhathi sikaZuma no Zuma tried by all means no mahai yes ngiyakuzwa lokho kusho but I argue with the facts ubone ngathi wena naloko kuveza ukupresenta ukuthi uSACP is still in the right track for which kunezinto esikwazi ukuzikhomba ukuthi uSACP zimhlulile uSACP are no longer advocating the dream of Chris Hani no mina ngifuna ukuzwisa kahle I'm not saying SACP is still in the right track. I'm not defending SACP here. I'm not here to defend. But I'm here to break down ukuthi ikuphi okudala i-breakaway. Noma abantu okudida abantu okwenza sengathi sekune breakaway between ANC no SACP. Ngizocacisa lawo ma-elements. I'm not saying SACP is 100% correct. U-executor there and that. Yeah, Mr. Mahai, uzwahle mina. Yes. Angithi yabona lana nikwi alliance neNC. Yes, exactly. NC no SG which is uFikile Mbalula. Yes. Umbuzo wami oqala, how do you feel about Fikile Mbalula? And then my second question would be since SACP sikuvezile ukuthi kukhetho lizayo izoyimela. Sibonile uFikile Mbalula which is SG ANC ethi uzobhalela amalunga ANC. Mhlawumbe ngingakufaka nawe lapho amalunga ANC amixene ne-SACP shoot uzonibhalela incwadi ufuna nikhethe which means manje umuntu ufanele akhethe ukuthi uzovotela 10 days yeah ushuthi umuntu ushuthi umuntu ufanele achoose ukuthi uzovotela i-SACP noma i-ANC. Umbuzo wami lana uthi ekuthenini how do you feel about that uyibona njani leyo nto leyo nanokuthi njenge-SACP umfela ndawonye inibeka kuphi leyo nto leyo no okay mina to be honest I'm not happy about yonke lento eyenzeka lapha lendi expose leadership both side okuyi honest leader ukuthi no kusho ukuthi leadership khona la isifike khona kangqinga nje
I'm honest with my opinion. That's my opinion. Ukuthi leadership khona la isifike khona kangqinga nje. Ingakho sesineyinkinga sesiyibona ke in public. Hence kade ngisho kwena ukuthi bese ikhona inkinga kodwa zingekho public ngoba sinalento yealliance yokuhloniphana. Iyona ehamba phambili. Futhi iphinde idiscipline le iphinde ithi ngisho ngathiwa wena ukhuluma iqiniso ngibuza umbuzo oyiqiniso kangakanani. Konke ngeke ngikutshele yona mina ngiyi-alliance wena ngoba you are not in alliance kanye nawe. Qiniso leyo kumele u-understand position engikuyona. Ithi into uMbalula indlela enze ngayo mina to be honest I will be outspoken. I'm sorry for him. I'm not attacking him. I'm not saying anything but I'm honest. uMbalula akatshengisi yena self ukuthi arise from community. Yena ngathi uzalewe kuyiposition. The person into ayibona kuyona uMbalula uyibona ephethe nezwe, uyibona ephethe wonke umuntu. uMbalula uyakwazi ukuconflict umuntu. I'm confident ukuthi umuntu ngathi uyayibuya back ubona no. It shouldn't be like that. But ngoba uphethe uSG uzothi uMbalula kwaye ukuhlasela amakomanisi umphakathi bewukubukela phansi isociety lento ayishilo ukuthi ayichoose isociety ukuthi ifuna iorganization noma ifuna yini uSACP bekumalazi ukuthi uSACP arise from where sithini stand ayeke umapayila nenkinga naye bobabili ukuthi baya challengeana ngokwencwadi noma ngani ngoba umapayila ungazi ukuthi mhlambe khona iposition abangafuni ukumnika yona mhlambe usevukwa yini ukubuka kwakho lokumobuka kodwa to be honest umholo uSG weANC oyiheart kaANC akumele ayiphathe ngoplastic ovuzayo. uMbalula should be strong and also guided by philosophy na ideology yani yeqembu uANC ukuthi no uANC wadalela ukuthi uzobumba abantu abamnyama hayi kubahlakaza uma esethi choosana usexosha abantu abamnyama enhlanganweni yabantu abamnyama ngabe isalfeza yini iphupho layo lokuthi imela abantu abamnyama iya unite na akuyona iunity le akumele kuphume emlonyeni kaSGB ukuthi choose wena uthi uyapha. That is why uMapayile ethe yena kana nkinga. What was the response of uMapayile Hadebe after that? Takana nkinga umuntu one dual membership. You can have uANC, you can have bakuchoose isibona aba uSACP. Although thina sibona kunesidingo ukuthi ngabe uSACP kudala break away from ANC ngoba kayenzi lento esho bani lento ngikutshela yona ukuthi kubukeka as if uSACP akazenze lutho true ukuthi uSACP be hold discipline kuANC ebona sengathi lo mshado lo but akusizi ukucacamezela umshado nomuntu. That is why ngithi iSACP manje kuyiverge yokuthi iANC iphuthe ngalenza elokuthi iqhubeke nokuprovoke uSACP. Iwork uSACP ngikhuluma abantu abawu10 mina abawu15 ngikhuluma ngeworking class as a whole umphakathi wase South Africa. Ngoba uKhosathi uphumele obala ukuthi uyahambisana nani noSACP. iKhosathi uyiphethe wonke lama federations lawo. Lama uma ungathi wena uthi working class we show uyitshengisa imiddle finger iworking class uchaza ukuthini? Still iSACP nelungelo lokubuka inhlangano esamele amalungelo abantu abamnyama ihambisane nayo. After that ungezwe sekuthiwa iSACP ngokuthuka uzosekuthiwa iSACP noMK banomshado. Ima konke esekufanele sithole lamahaya. This one is going to be very sensitive. Yeah. Ngokubuka kwakho awubuka ukuthi ukubeka ezikhundleni critical positions kwama leader between the SACP, your COSATU, your SANCO, blah blah blah. Agcini yini kucindezela izwi leni nabantu ekufanele ngokweposition yeni nimele ukulwela abantu ekuhlaleni in particular. But here are you guys nuhumbimbi nomuntu ekufanele ngabe niyamchallenge. Isilungu siyasisho sithi you cannot bite the hand that feeds you. Sibone oBlade Nzimande bekuma positions whereby they were appointed by the ANC because bakumbimbi the ANC. Same thing applies with Ozolinzima Vavi, to name the few. Yes. So okwenza ukuthi kube nzima ukuthi bona njenganama hate ama leaders ba challenge isandla esibafaka ukudla emlomeni. Awubukini ukuthi over the time ukucindezeleka kwezwi le SACP, your COSATU, your SANCO, your COSAS and the other ones bekwenziwa ukuthi bagcina bebekwa kuma key positions agcina silencer izwi leni. No. Uyabona uqinisile. Ezinye zezimbangela lezo ezenza ukuthi sibone kungcono ukuthi no man. No man. Ngoba ngeke nga checka ngitesta nje integrity.
ne ngibuka nje indaba ukuthi anominate waphi ama councillors emawadini avukaphi babantu abanjani isikole sona ipolitical class bana sona isikole saboke nje ke sithini you understand awukwazi ukulida umuntu olingana nawe ngo grade 10 bese mayi councillor nino grade 10 noba bese kuthiwa ungcono ukudlula wena ngoba igama selithi uyi councillor sekuthatha lokuhlakanipha manje lokho kwamhlula uma sekuthuse noma into eyikhanse sekuthuse ehlakanipha usengenza ama miracles imagic ayikho into njalo Latina uyabona without fear or favor mfethu ngizokhuluma on my own feelings ama feelings wami la uSICP usebenze kanzima ukufundisa ama leaders kaANC ewanika isikole idol politics sibafundisa imodel yase China okhuluma ngayo iRussia ngisho nangayi Europe sifunda nangayo sifunda izinto ezwrong bezenziwa yilawa amanye ama federations nezi right awekutshela iqiniso awukwazi ukunika umuntu omnyama imali futhi nansi imali nansi futhi indlela ukutholakala ngayo le mali ebese uthi wena umuntu omnyama ngelinye uzothi hey ngiyakuphuca manje imali kodwa uyayishiya indlela okutholakala ngayo imali ucabanga ukuthi wena akazohamba ukuyofuna imali ngoba usumphuca imali unayo ngithi indlela exactly so into esayenza ublade iSACP noma iANC ikakwenza iANC ukudivorce nozwelinzima vavu yabaphuca lamandla kodwa ngoba indlela yokuthi lethi yenziwa kanjani beno Jimmy Manyi baqhubeka nendlela bafande bathole enye indlela yokuthi baqhubeke baphila umuntu omnyama unjalo ngeke umfundisi imali ukuthi iphathwa kanjani yenziwa kanjani nendlela bese uthi iANC kuthiwa yayiba blocker labaphem yayizoba blacklist nje total ukuthi wena usophinda uperform you understand ezintweni ezinje eSouth Africa njoba ethe uma ungamela uZuma ethi angena phakathi kwathiwa ngenxa yese criminal record kwenze ku nayi iqala ukuyibona ke lento noma ikhona iconstitution kodwa angiqala ukuyibona kodwa umbuzo wami ukuthi bangaka abake behlelwa izinto ezinjenganalezana you understand thina sibuye singabi naliqiniso to one another sizonda umuntu size sizonde ngisho into engasicaceli nathi ukuthi yenzeka kanjani kodwa sime nenzondo asikho isidingo sokuzonda ama leaders wethu ngoba sekusho bani ukuthi noma sekuphethe bani njengamanje iyona into ke mina engikhala ngayo lo ishoyo ukuthi abantu bayahluleka ukucontesta amalungelo abo if isandla sibaphakelayo we understand senze izinto ezwrong siphuma babuka manje iparish into enjalo vele lesishayayo ingakho sithi manje umapilot hey ngisho ngathi uyangiphakela wenzani asiphume vele iSACP iqiniso ayiphili ayinayo imali directly SACP SACP iphila ngani ngokuncongolozela ihambe yoyicelela kubantu iphila ngama membership wabo kuba lokhu nawo angathi shu kuma members abo ayikho imali SACP ngempela ukuthi ine budget from eParliament ayina budget ayiphilisa government so finally nje sesiphuma kule issue ngokuphelele noma kade ke sikulokhunja siku May Day izolo bepledge ukuthi ubudlelwano noma umbimbi lwabo liyaqhubeka kodwa kushuthi wena ngokubuka kwakho sekuyisikhathi lesi sokuthi iSACP imele with their own ideologies eqinisweni long time overdue ukuthi imele long time overdue namanje noma singabakho ubudlelwano ukuthi vele sikuma critical stages whereby abantu sebebheke ukuyovota you understand awukwazi ukuthatha ama decision ngathi umuntu odakiwe uvuke ekseni usuthi hey lento bazengilalile na icondom ibingekho bengayiphethe no you cannot do that asikwazi ukuphenduka abantu njengathi bayizida kwemini kumele leyo nto sibuye ilungiswe ngesinye isikhathi kwesiqhubeka nje nobudlelwane manje kuphele lonto ama elections ephelayo kuqhutshekwe you understand sihlale phansi ke manje again conference idingide kahle lento besithi sizama ukuyenza ukuthi lento besizama ukuyenza ibizoba right ibizoba siza apha abantu ebengeke ibasize phi bangaka abantu ebebezama ukuyibhaya why bengayibhayi what was the reason njengoba besho nje amanye ama reason ukuthi ngabe kade nina napho abanye basho ngisho ukuthi ngabe iMK ayikho kuthiwa napho mangalesa sikhathi sithi iphuma you understand ikhona true ukuthi nina no SACP benibona ngathi niyaphakeleka inina lokuqala uma uzokhumbula ukuthi ngisho umsholozi wayekhona koSAN kuphi bamdivorce abanye umsholozi so why izinto zonke zenza ukuthi iMK ibe yilento eyona okwazi ukuattacka yabona isitha sakho mfethu uma sihlakaniphile isitha mawusathi yabona mina khona ibhili mina enginayo yabona mina izinto zami engahambi kahle isibhongo sami ngisikhiphele
kwi-progress mina noma ngathi uzikala xa nami manje enza show ukuthi ubudlelwana bami ngispreada nabanye abantu more times 100 ulala endlela kade ngisekhona uzikalala noma kukhona bangenza show wangilala injalo ke lento le bekungamelanga ngabe thina that ngalesa sikhathi bese siyalala kwakumele ukuthi sibone ukuthi bafethu izinto ezizenzile sambe right la sambe wrong la ozwela inzima vavi bawudayisa umzabalazo bangazama ukubuya oJimmy manje bawudayisa umzabalazo kwakumele ukuthi bayiphatha ngendlela abayiphatha ngabe bashiye ini uANC kwakumele within the ANC bakhele unity yalama lokhu ngane then bese be break away hayi uthi uqala ngo break away wena from union structure ebese ucabanga ukuthi uzo challenge iorganization national ekuyi volume of being like no way so ukudayisa umzabalazo ngoba usuphuma ibhodo lakho selfida wena support feed nation noma ungama TV noma ungama podium mina ngiwazi amagale lakho mhlambe sikelela sibheke le issue ye leadership ngoba iyinto enkulu. I remember there was a time wa mention amazwi Karl Marx ukuthi wathi an uneducated leader is a potential criminal. Emawadini siyakovota manje kunabantu abazophakanyiswa babekwe igxotshweni abanganayo ipolitical education even i-background yokufunda abangenayo. Mhlambe nina njengane SACP njengoba uke wa-allude ukuthi ninhlangano ekuwukuthi vele yakhelwa kona ukuthi ifundise abantu ngepolitiki. Luthini uvo lwakho ngabantu asebephathile nabasazophatha abangenayo imfundo abagcine behluleka even ukuprovide umphakathi ngama services because they lack education yokunderstanda ukuthi kuyini ukuphatha umuntu kuyini ukudeliver ama services kubantu. Iqiniso mfowethu akutshela iqiniso mina elikhona mina nje ngokubuka kwami after yonke into after political school everything saqhubeka namanje ijene eqhubekayo ukufunda ngeke uzufunda uyeke kapolitiki politiki inde kakhulu politiki iqala ekhaya iye ngaphandle politiki mfowethu indala ngoba bethu umzabalazo umdala nje wahlula okhokho bethu abaqamba manga uyabona mina kuthiwa kuya ngami ngabe wonke umuntu one political class from SACP from SANCO from COSATU from NEHAWU ibona abantu engabe balide emphakathini ama structure emphakathi awukwazi ukuthatha umuntu umuse esikoleni ayo graduate afundele ukulida umphakathi abuye azolida umuntu ngoba ngitshela nje womphakathi othandwe umphakathi ngoba nakho usebenza kamasipala usebenza ka DSW abuye azophatha bonke abantu aphatha umkhandlu weTheku ngoba iCV yakhe idwa kwasebenza ka DSW it's unfair asikwazi ukulida abantu abangenayo political awareness abangenayo self consciousness asikwazi ukulida abantu ipolitical class ebeqayo ngani na ngoba lento yepolitiki mfethu iyayivolve abelungu ufika nalokho bona bafike nalokonxiwa kade sikhuluma njengamanje sikhuluma la ku podcast indlela esiphethwe ngayo abaxhasi esinabo ukuthi siyalimala kubaxhasi abaveli abaxhasi beinkampani ezinkulu kuvela nje abaxhasi abambalwa nabo uthi uyababheka abezi nentetheni you understand ngoba ibala lakho into engabe kade sayibona zonke if it was little abantu abane ideology ngaba sinayo le crisis le ngabe laba bantu kade bayi overpower I method and system laba bantu abamhlopha ba operator ngayo ukuze thina sikwazi ukubamesha laba bantu but masolito umuntu yena self ufuna ukufundisa ukuthi look leli bridge leli kwaku wrong kube ne bridge la kwakumele kube kuyi toilet la kodwa hayi leli bridge alikhule kakhulu kunaqala uthi libona unikeza ibudget ka 1 million uthi uzokwakha into ka 100,000 hence why yesho Karl Marx said the politician without education is a potential criminal wayesho lokho ukuthi uma ungafundisisekile kodwa uyibiza ngepolitician uyafana nescam uyiscam nje 99 mfowethu okay asithethe lambuzo bese siletha lokuvala ngayo. So in other words uzama ukuthi umbalula iscam ngoba afundanga ayi umbalula ngiyazi educational level yakho no angifuni ukuyazi educational lakhe education yakhe yazi ngani konke kumele uunderstand abanye abantu abafundi ngokuyakuthisha kodwa bayafunda ngithi sino president Zuma today fundile lo baba ngeke ukuthi akafunde mina nje I don't believe ukuthi akayanga esikoleni I will tell you the fact laba balwana
ukakuhlakazele kwathi umngcwabo kaJB Max yakhumbula ethi mhla sibuyayo kuyokhala umbayimbayo yakhumbula wahlakaza uKarl Marx neideology kaKarl Marx ngendlela yamanje nendlela umnotho wamanje uhamba ngakhona wazi wakhuluma ngeeducational list imfundiso kaKarl Marx ukuthi kumele ngabe zisitshela versus umngcwabo izenzo kababo ulo uJB Max uyakhumbula so how can you say umuntu ogavena abantu abangaka uthi akafundile khona umuntu ofundile education lokho esikole kube nomuntu ofundisiwe ngokunika knowledge good guidance kulento ayishoyo uyayiprosper uzuma indaba yani yepolitiki noma ungadlala uthini bangadla sikadlala nje inzondo ethini lebaba uyimeli politiki eSouth Africa uyathanda uthandi ungeze uza nongcawo bakho bekufandile laba bakadinga ifunding ukuze akufundise ipolitiki ichess uyidlala 99 emini kapha angizoncoma yena angisho ukuthi inhle lento yokuthi ayenze ukuthi avule ipolitical party aphume ANC siqhakeke kodwa ngikutshela uma ufuna ukufunda iANC neID ufuna ukufunda ipolitiki neideology yepolitiki lo yababa uyiphethe yonke imaterial ungahamba uyofa ungazonda mozonda ungezonda mongazonda but uyiphethe imaterial yepolitiki umsholozi hamba ke wena uyochance siyabuka nje abanye bemjoyina ngoba befuna ukuyosuthisa izisu zabo bajoyina oMK ngoba nabo befuna ukukhulisa ama parties abo inhlangano zabo ezincane but laba kuyabatshengisa nakhona ukuthi no ani understand nisebancane bafana ni understand le mission engihamba ngayo isocial lana but anyway ngiyafisa ukuthi kule upcoming generation sibe nabantu abathu bafane nabo siyasabuka la mfethu uyabona la ngitshela iqiniso nophakela umthakathi no Jacinta Zuma kuno ixoki lami leli ungizwe ungizwe ixoki lami in many ways hayi ngayifuna IFP namakhansela aphinde futhi hayi akasifuni uba udake omalema aphinda athule ubhaki ubana aphinda athule kodwa at the same time entweni enhle enziwa abafowethu naye ukhona unesandla and wenza the very good job akabadayisile asazi kuzohamba babekiphi ngoba ungizwe ngeke uyigaranti journey yakho nongizwe ungizwe futhi unomlando and umlando umfoka Mchunu uyohlezi njalo into zakhe zomlando unekhono lakhe eliphuma eceleni so but laba abantu labo Jacinta no Phalo Mthakathi yefethu uke wathi uphakela umthakathi ngimquota wathi sekuyisikhathi ukuthi ama political party aphela dissolve uze wathi ngisho ama civic organizations awa dissolve sibe ne only one political party ezothola imandate yokuthi execute noma advocate amalungelo ani abantu that's phakela umthakathi high court lo muntu lo angisazi isikole sakho uyashibilika esingisini wenza ini ngiyamazi ukuthi besebenza endaweni ethile but ideological wayibona into ayenzayo ukuthi no une ideology lompembu beside ukuthi uphethe isikhwili uphethe ini uphethe imvubu esandleni unqunu look into ephuma la ekhanda obese ubuka izenzo zento ayenzayo sithi thina abantu abaphile kanjalo that's a pure activist uphakela umthakathi mawungamsupport uJacinta ungamsupport uphakela umthakathi ngabe wena uphila kuliphi izwe yilento esikhathazayo ke engabe mina uyangibuza ukuthi njenga SACP asiniboni nivela nisupporta lento kaJacinta nithule nithini njengokhosathu uthula uthini njenge iyona ipolitical party ephethe ithula ithini instead abantu benza istatement ezisabisa laba abantu aba-advocate thina sifundiswe yona SACP mfethu ukuthi phumela obala ngisho kathi wrong njani thatha memorandum uyise kamasipala uyovimbisa ngola kamasipala buza uprincipal odla imali ezingane zesikole ukuthi uyidlelana imali yesikole uprincipal sifundiswa SACP ukuthi mqonde ngo and ngeke akwenze lutho ngoba wena unelungelo uphethe islate esithi yenza leyo nto manje mina sengikwenze kaningi and ngikwenza endaweni enzima kabi kunayikole njengamanje mfethu eziphethwa ama SGB ama SGB yabhizi no principal badla imali zezikole umsebenzi wethu SACP uthi execute leyo right leyo silwela abantu sidefend abantu abakhona emawadini ukuthi ukiphi iward we don't care yes we are demarcated but siyakwazi ukufika nala ufika khona but i reality sector bangaka abantu abana leso sibindi leso asikwazi ukuminimizwa imedia sithi masenze besithi hayi nina ngamavela kushona senivela ngoba sekuvele ebani uzama ukusithena amandla imedia ngabe isebenza umsebenzi ukuthi ithi no ukhona nawe
Othi kuhlanganise nobani ukhona nawo ihlanganisa liberate abantu abamnyama imedia ayikwazi ukuthi kube yiyona ekhatha ama barriers amongst ourselves cannot be like that kusho ukuthi thina sikabi nayo media educated ukuthi support istruggles abantu abamnyama isafana naleya mission yakudala ukuthi yayicindezela abantu abamnyama imedia yayama informers abantu babefonela imedia bebefuna ukuthi into zabo ivele kwimedia imedia ifonela amabhunu itshela amaphoyisa ukuthi hey abantu bayahlangana endawo ethi siyakhona afika amabhunu adubula abantu kungazi ukuthi amenyo bani kanti imedia sibazisile ingakho imedia uthola ukuthi babehola labantu bemedia benemizi kodwa imali umuntu uyabuka ama payslip phakathi namhlanje awatshengisi lo muntu uthi wayengaba nomuslim abeyama informer babehola kulo government futhi again enye into esifuna ukuyichecka sisasekule yama unrest enzakalayo that should probably be March and March amabutho ahola uphakela nongizwe mchunu njengoba ushi iSACP njengoba isawumbimbi neANC with regards to leadership so yeka mhlambe your personal perspective and stuff kubuke ukuthi kunganzima ukuthi siyibone a grounding is supported the very same sentiments with what is shared by Jacinta and March, shared by Phakela Mthakathi, including amabutho and stuff. Ngokubuka kwakho ke sesibuka ngawe wena as a member of the SACP. Ngakube lento abayenza is it sustainable? No. I'm honest njengomhlali wala angifuni ukuyikhuluma in that perspective attracta kuyona yokuthi as SACP ngoba if SACP uzowazi ideology ya SACP kahle hle iSACP iyahambisana nabantu bangaphandle ideology ye SACP ukuhlanganisa abantu ikhuluma ngecommunism iSACP ikhuluma ngesocialism iSACP ingakho ideology ye SACP ilele lapha ko Cuba kuphi ngoba iyahambisana neideology yamazwe futhi iSACP yona ethi akushelthwa abantu bavikelwe abantu yabona mangathiwa kuye sibuyela kule perspective yeSACP abantu bokufika ngabe siyabavikela 100 ngabe thina silapha ithina sibavikelayo ngoba iideology yethu vele ithi Africa age ithi the workers of the world unite ayisho ukuthi the workers of African workers of what ithi workers of the world isho ukuthi wonke umhlaba umhlali wasemhlabeni akabe nezwe njani eyodwa kodwa against ama oppressors angazi noma uyangithola yini therefore ingakho ngithi mina abantu aba understand ukuthi sidlelana kanjani thina no ANC ngoba uANC is a political organization yase South Africa ngokuyithola eBurundi ngeke uyithole kwenye indawo inama branch la ikhetha upresident ozophatha la but iSACP yafika noJoe Slovo kwafonyo uKhosato after iuprising leya ngo uyakhumbula le 1976 no yangona ku 1976 so it's uprising no 1989 1973 Durban strike magenqe lese sasilidwa sithi amandi yasithathela imisebenzi yethu angena ngemoba lawa efika njalo 1973 so after leyo uprising abantu aba 100,000 beyiorganizer beyepha town bedlula la ko Sydney mabayo phantambelwa nohulumeni wayephathe National Party ngalosikhathi bengenayo union lapho kwangena khona isilo uGideon kwangena uGideon noGideon udwile izolithini no ukenzokutshela kodwa kwangena isilo samabandla isone sazoba khulumela ukuze kudizove leso strike leso in 1973 100 people workers ba mobilize nomphakathi emahostela baphuma nomama nezingane bayo supporta leso strike ukuthi no imisebenzi yathathwa bona baholi basebenza mahala yila wabonakala khona ukuthi kubalekile ukuthi sijoine iInternational Labour Organization okuyi IOL you can understand yila kwabonakala kubonakala kufanele sa establish lento ngo1985 okuthiwa yini Federation yabasebenzi kuyikhosathu sayi establish ngo1985 therefore ngizama ukuthi kuwena iperspective neideology yeSACP ayifani ncimishi ne perspective ka government ophethelelizwe ngokwe constitution yase South Africa thina sithi wonke umuntu emhlabeni aka unite abe umuntu onjani wena ke uthini ngaloku okwenziwa ophakela right now yilokho engishoyo ngithi mina lokho abakushoyo abakwenzayo ophakela mina ezomahaya ku correct
ngisupporta futhi ngokwe statement sami ukuthi ungathi kanjani wena une ideology esesibuthi correct na ku correct because you can't tell me ukuthi i-constitution kuyiyona rana izwe ingarani izwe lethi nge-communism nirana ngokwe-constitution i-constitution yethu umuntu ozala e-South Africa aphethe ama-proper document and secondly ezokwenza umsebenzi osikasi aphinde futhi i-task yalo muntu ukuthi ashiye lama skills akhe kubantu bethu ebese yahamba hayi ukuthi ancotshelwe la noma nika ubuzo umezonika ubuzo abukho automatical granting ubuzo la South Africa uzonika ezobuzwe wenze njani uya apply kubonakale futhi nemali oza ngayo kumele ube nemali ethili sihamba u-account njengoba nawe uma u-apply i-visa kumele ube nemali ethili u-apply imigudu usho ukuthi yokwenzani ubuya nini izolo bengila ku West Street izolo Broadwalk ngihambe apha ngeinyawo ngisuka la Masabalala Avenue njalo ngihamba ngeinyawo so umuntu odayisa iklabishi owase Nigeria umuntu odayisa iklabishi ubhatata owase Nigeria iapple uzothenga umuntu wase Nigeria ngibuza ukuthi ngabe lo muntu usuka kubo nje uzodayisa abekho abantu abangathenga ama-apple akubo izona skill scarcity skill abeza naso lesama apula la South Africa uthini uhulumeni ngalabo bantu abanjalo ke umethu uya defend lento ethi uyidefendwa le ekuthiwa musana abantu lento eshiwo uzwenizima vavi izolo ethi sixosha noma ubani iblanketa proof lento eshiwo Malema ayikho lento eshiwo Malema ayikho into eshiwo Malema Malema now is coming to an end i-era kaMalema iyaphela ngoba abantu i-ideology kaMalema nephilosophy yakhe incike ekutheni asabisa umuntu athola kutholayo I'm not sure ukuthi utholani ngeke ngisho ukuthi utholani kubani kodwa iqiniso liyasho ukuthi uMalema uyena kanye wayethi abantu abahamba uyena wayethi izwe lethu alifikele uyena wayethi amabhodo awavikele namhlanje usethe abantu akube free abangene mahala yini Malema lo ithole usatshisiwa noma uthola something ngabe uphumela obala akayeke uMalema ukusiwa ongizwe ethi usiyunguzo umsungizo unani ungizwe ungizwe affordela ithawula lakhe lamabhinqa uzofuna 1 million uyothatha 1 million thawula lamabhinqa lidayisa malini ngoba lekho ngishiya itolo ungizwe iphathela ngesandla ithawula kuphe so uMalema nje uyidlalela lento yakhe uyifunela uyizondela imarsh and marsh nophakela umthakathi nongizwe kahle hle uphakela to be honest Malema lento yobaba ukho omamkhoza nobani laba okhoza njalo laba bako Newlands laba bashipho iyamenza wamhate umuntu omZulu lento egenge le ayixoshwa okhoza la ayixoshwa ku-EFF wayinyanya uMalema from that day into okuthiwa umZulu that is why esehamba eLimpopo ethi mabeqeda ngamaZulu baqeda ngamashaka ngalabo abantu bezakini bazobuza uthi yini le indololwana uhambe ayikho into enjalo labo bantu bakaZulu abakho dom ngeke ngakutshela ukuthi uphakela akekho dom u-ideological yamphela wombona ukuthi lokho eqale ukwenza lento le akashaye umuntu ozomvulela icala nana ushaya imember yakhe ahamba naye ushaya inkabi yakhe la afaka isitwebhu kuyona usukela umuntu omile lapha ngoba uyazi uzomvulela icala mbopho and uyasho ukuthi yonke into uyayivitorize uyayivumela i-podcast ibekhona akanakela ambhemu uhlakaniphe more advanced ushaka wethu uphakele wena shaka wangalesikhathi samanje umuntu ongahambisana nophakele vele kumele adliwe yikhwa ngokomthetho ushaka wayekudla ngekho njengabe indaba zalutho naku sakwaba khona ama police station abantu bazosiboka abantu sibhebhezela udlame but uphakela uphakela inkunzi leyo mina ngihamba nophakela mina nje nguphakela nguJesinta ayaza kwethu sikelela umfoka mahanga mfowethu abafisa ukufica lapha kuma social media beza kanjani wabeza kodwa beze kahle ngokuhlaleka uzani kahle nje unodange sikelela ku Facebook sikelela mahaya ku TikTok nize kahle ngoba siyakhisana siyadodisana lelizwe ngeke kube yizwe masingadodisana kodwa futhi lelizwe libafuna amavaka albafuna abantu abathi kuzothiwani ngizothini engizobizela enkantolo ngizobizelana sengikhulume ngobani siyazi ukuthi kunama detector la kunobantu ongaliphathi igama labo yabo basikhulume sathinta amanye amagama bazofuna ukwazi ubani yena lo i-detectorship ayimemezi futhi ayifuni kwa i-university uzubona ukuthi lo muntu uyi-detector noma lo muntu lo kahle hle uNdlovu kayiphikiswa lalelani kubalekile ukuthi wonke umuntu abeke iversion yakhe nombono wakhe futhi kuyilungelo lomuntu ukuthi asubscribe entweni akasukuphoqwa kodwa leka aphakela umthakathi mawuzazi ukuthi ngwakulelizwe futhi ulwela lelizwe uzolwelani kanti Nganza kwethu sivala kanjalo ke
uhlelo olunye lwa Durban Network eduze kwami usikelela umfoka Mahaya the usual suspect ujwayele ukuthi abe khona sifisa ukustressa ukuthi uvo lwakhe uvo lwakhe njengoba phambili kwethu akusilo uvo lweDurban Network sivala kanjalo kuhlelo lwa Durban Network sithi kuwena abake babonana abaphinde babonane danko I'm